Oh, ngasi 3 days national conference si kuna climate change ka mari lena na climate change na khoi gi sokhaliba kan biodiversity oirabasu hawa nungsit pu oirabasu natraga cultural heritage khoi gi lairiba temples monasteries forts monuments cultural heritage hare ga yam ngare leise mayam sita sokhaliba impact se si khoina assessment to hai tare khoina research toriba group mayam se punjan jaraga karama mongda makhoi si mitigate to yagani haibado climate change de khoina lephanba ngamdabanina magi flow of changing rates khoina khara slow to budi yai complete climate change stop to budi ngammoi hauji globally lairiba scenario industrialization gi rate of industrialization and speed of industrialization increasing pattern of industrialization adubu akoina mitigate toroga mase kadai bawa regulate toroga chatpa ngamni haibadu gi theme duda maruina pusinjaraga masigi conference sinjabani as the akoido haide many projects or many papers phongba mayam dugi topic mayam se discuss taw matam bhange ko adagi conserve se karamba species conserve taw bayai or climate change ta kari kari thoali khotli mayam do ai gi sel daris na mo loktak lek ta ne ko loktak lek ta lei ba haikak sta taw bane ko si conserve taw bagi propose ma taw bane ba se taw ise